Galatia, chapter 2, so from now verse 18, 19 and 20. Galatians chapter 2, verse 18 to 20. Mama is Mama. 221, I have written this 20 to 20, verse 21. Let's put that in place here. Hallelujah. Come is number 2, verse number 18. Over my name, tell myself to be this one. Hallelujah. Amen. That's from there. Come on from there. Okay. Yeah, verse number 18. Okay. From there, 18. Ngokuba uma ngibuye ngakhe engikudilizileyo ngifakaza ukuthi ngingoweqa umthetho. Okay. Lelami ngokuba uma ngivuselele lokho engikubhikizile ngiyafakaza ukuthi yisaphula umthetho. Hallelujah. Hallelujah. La mafundela baseRoma ithele ngokuba umuntu omdala sambethela ngoKristu epi esiphambanweni. Hallelujah. Ngingathatha ngabheka la bazalwane khona inkonzo ke simemezela sikubhabhadiswa. Hallelujah. Kahle kahle sisuke semngcwabeni lapha yana. Funeral so bethela noma songcwaba inature yethu noma imvelo yethu inkosi usibusise. Sibuka lezi ezintsha zikamoya ngoba bazalwane bese bathola baNkulunkulu singabantu bamoya inkosi usibusise. Lana ke umuntu Paul efundiseni kwakhe ibandla laseGalatia uzofunde ukuzwe ngalo ukuthi ibandla elalilihle kabi elaqale kahle ezintweni zikamoya zikaNkulunkulu futhi ashisekela. Kodwa as the time goes on kuhambe bahamba kwakhona izinto abazilandayo kade sebezivabile inkosi usimusisi. Ingakho-ke sithola umpostoli Paul ethene uma uvuselela lokho okubhidizeli hallelujah shothi uyisaphula imithetho inkosi usimusisi. Ngeke ngathatha ngabheka ukuthi siningi bazalwane izinto umuntu omzalwane ayibhidizayo inkosi usimusisi. Hallelujah. Ngabuka incwadi yamaJudges isahluko chapter 6. Hallelujah. La uNkulunkulu ekhuluma khona no-Israel kodwa ekhuluma uGideon. Hallelujah. Lisi iBhayibheli uGideon igama ethiwa yena bathiwa uJerubbaal inkosi usimusisi. Indodana kaJowashi. Hallelujah. Into uNkulunkulu enza amthembe noma akhulume kuyena babe baningi abantu ababekhona lapha ekuthunjweni kaMidiyani kwaIsrael. Kodwa uNkulunkulu siyamthola ukhuluma noGideon. Ithene uNkulunkulu ngekathi efika Gideon wafika inkathi emumeni ababembile entabeni nemgodi nayo yonke nenqaba ababezakhile. Afika ngekathi ebhizi esesikhamweni ekhamkolweni ukuze bathukisele amaMidiyani ngoba amaMidiyani bawukuthene abantwana bakwa-Israyeli bebetshalile. Afike wona nempahla yawo amaMidiyani ahambe nabase-Amona if I'm not mistaken kanye nabasempumalanga bazokha konke lokhu okutshalwa abantwana bakwa-Israyeli bamise khonane nabo ukuthi bese kuzovutshwa ngathi konke ayibatshele sekuzovutshwa laphayana khupukani. Kodwa u-Israyeli uhambe babona ukuthi sitshale singadli sibulawe indlala sibe sitshalile kunendlela efanele siyenze. Waqhamuka lesi ukuthi ahambe imgodi qhamuka u-Israyeli othi uGideon akazi kutshela abantu akashuthi ubani asibe imgodi nenqaba sikuthuse
kusekhona ukudla. Ngenkathi uGideon enza lo msebenzi omuhle kangaka, lithi iBhayibheli wafika ingelosi kaNkulunkulu kuyena yathi qhawe elinamandla inkosi yokusibusise. Manje uGideon kayibuka lo angasho kanjani uNkulunkulu ukuthi ngiyiqhawe ivela kaManase emndenini ompofu ekubeni futhi isiphindezele kanjena inkosi yokusibusise. Kanti bazothola kuleso sikhathi ithi lenkosi uNkulunkulu noma uIsrael wawusukhalile uNkulunkulu ngendlela ababeshushwa ngayo ngoba noma sebekhile lokudla emasimini benyuke nemfuyo yabo yonke izogcoba ibudle lokudla bangasanda lutho inkosi yokusibusise. Lapho uhambe khona-ke uGideon uNkulunkulu wakhuluma naye ukuthi akabhidize i-altar kayise. Haleluya. uJowabu bakwakhe inkosi yokusibusise. Ithi iBhayibheli kwakune-altar kaBhali Hallelujah. I want to check Judges chapter 6, but I want to go quickly for me. Hallelujah. Zikhona lezi thixo. Hallelujah. Ababeyidumisa laphana. Okay, sisalapho uNkulunkulu wamnika instruction ukuthi akayibhidize lezi lama-art. Lithi wabhidize kwakhe ama-altar lawa. Wabesethi Ashiroti, yes. Athathi inkuni zala abhidize khona abasengazi enomhlatshelo. Athathi inkuni ezimbili ezineminyaka ewu7. Umhlatshelo wokuqala wakuthetha uNkulunkulu akawenze kanjani. Lithi ngenkathi enza amaqabelengwane ebekumhlatshelo nomhluzi edwaleni, uNkulunkulu wathi ingelosi yaqhobhoza ngenduku isihloko senduku emhlatshelweni inkosi yokusibusise. Baqeda bakhuluma bakhona i-communication ukuthi ngamanye amazwi bazalwane uma sobeka iminikelo yethu edwaleni angisho umnikelo literal noma mhlawumbe wemali. Into esiyenza in the house of God iwumnikelo. Inkosi yokusibusise. Ngiyothola ubrush ihlalo uzohlala abantu wena dust noma organize ihlalo. That thing is itoli umnikelo. Inkosi yokusibusise. And uNkulunkulu wathatha namaqebelengwana. Hallelujah. And nalolu mhluzi nalenyama inkosi yokusibusise bayiphungela imnandi kuwona. Wakhuluma ukukhululwa kwaIsrayeli. Ezinye zezintombazana zidinga thina azidingi imithandazo kangaka. Imithandazo angisho asiyekeli, ibalulekile imithandazo. Siphila nje kungayo inkosi yokusibusise. Khona nale kufanele khona silule nezandla zethu ekusebenzeni inkosi yokusibusise. Hallelujah. Lithi-ke uNkulunkulu wabe sekhuluma lithi ngaleso sikhathi-ke ama-irons ayesekhempini yawo esigodini amaMidiyani. uNkulunkulu wasehlomisa impi kabani kaGideon. uGideon wayenokusaba kakhulu ngoba ewabona amaMidiyani ehlangene neziy'godi zasempumalanga amaleki nawo inkosi yokusibusise. Ngaleso sikhathi-ke uNkulunkulu akhuluma ngoba wayibona inhliziyo kaGideon ukuthi akekho selfish akayicabangeli yena akwenzayo ukwenzela udumo uNkulunkulu wenzela u-Israyeli wonke. Hallelujah. Ngimtshela hamba ngamandla nawo usindisa uIsrayeli. Akasho uyisindise wena lobabu wakho inkosi yokusibusise. Uthe ngenkathi laba bakaMidiyani, hallelujah, uIsrayeli angathi usingenwe lento yethombe ngoba yangenana lento inkosi yokusibusise omoya ohlale khona. Ngoba siyamthola bese ebhidizela ama-altar nalamathempeli. Ibona bafuna ukuthi akabulawe inkosi yokusibusise. Umuntu owenze nje futhi bayamazi ngoba lithi iBhayibheli wasaba uba uGideon ukwenze mina wahamba ebusuku wawabhidliza kwasesedigigile ama-altar inkosi yokusibusise. Kanti uzilandela intukuthelo masuke bayakisisa wenkosi bathi bayazi ukuthi uGideon owenze lokhu ngakho-ke akabulawa. Uthi-ke ubaba kaGideon, haleluya, uma kuwukuthi lezi thixo ezivelayo zoNkulunkulu asizilweni ngani zona. Haleluya. Kanti ukhalo uthi angithi namhlanje bazalwane ukunqoba kwakho endleleni akuthi enzugqedile. Ziningi iziphi zolungileyo osazoyifeyisa inkosi yokusibusise. Kodwa kunezinto akufanele ama-altar
cha inkosi yomsimbusise noma sakhe izinto ezibhikisiwe inkosi yomsimbusise naligama lithi ukubhikiza ngesizulu haleluya angazi lina isikakhulu ithanda belisho nge-English ukudestroya yes khona izinto esiyidestroyile bazalwane inkosi yomsimbusise sidestroyile haleluya kube emangakabanga all ama-fruits haleluya iy'thelo zenyama siyidestroyile bese singabantwana bakaNkulunkulu bakhulumile abantwana bakaNkulunkulu adenela ngaphambilini inkosi yomsimbusise ukuthi even ukuba stubborn ukuba uyi-accelerator ungabunathando inkosi yomsimbusise i-hate all those things ezimzabana we have to destroy them inkosi yomsimbusise yonke imisebenzi yenyama inkosi yomsimbusise haleluya haleluya ngoba lithi iBhayibheli uma siqhubeka nokwenza lezo zinto sifakathi ukuthi sizaphula umthetho sasembusweni kaNkulunkulu ma usephula umthetho sasembusweni kaNkulunkulu ayikho isijeziso esifanele ngaphandle kokuthi bazalwane ulindelwe intoni haleluya isishalo somlilo ukusho ngeBhayibheli inkosi yomsimbusise amen and just be careful indlela esakha ngayo inkosi yomsimbusise leligama asiqaphele lisho ukuthi asibeni serious ngesikwenzayo inkosi yomsimbusise kuba bekhona isikhathi bazalwane besofunda nezinye zezincwadi haleluya engithebe ngiyifunda sihlangabezana nazo kakhulukazi bazalwane ethi iBhayibheli bawufunda ngaba 2 Corinthians chapter 5 verse number 17 ikanjalo uma umuntu ebuKristu unjani owokuqala njani and then bheka njani likhabe bheka njengabana first bhekene izinto ezintsha kubazalwane inkosi yomsimbusise sibhekene i-transformation ushintsho uguquko ikhambo inkosi yomsimbusise ngoba bazalwane ngebasiza mhlawumbe ukukhuluma kakhulu haleluya ekubeni ukukhuluma kwethu kungahambisani nezenzo zethu inkosi yomsimbusise yilo uzathi umzalwane la phambili wathi njengoba mesuke sikhuleka ngoba iy'thathu noma impilo umzalwane uma ukhuleka sikhuleka akufi intando yethu kodwa kwenzeka intando yakhe kithina haleluya haleluya and-ke bazalwane ithi iBhayibheli inyama negazi akuyobuda umbuso kaNkulunkulu inkosi yomsimbusise ngamanye amazwi afanele silidwe noma siholwe inyama singaba komoya thina inkosi yomsimbusise isikhathi esikhulu umoya ukhulume into opposite nenyama ithi inyama angipeli revenge kuba kumnene mengenzekanga inyama yami leyo but lo mntwana kaNkulunkulu ithi mina angenze kahle kuyena ngimkhulekele izitha zakhe angilisho njalo iBhayibheli ngalokho ubasela amalahle esifubeni sazo inkosi yomsimbusise bazalwane athi iBhayibheli besingafunda with a critical mind ukuba sisize thina sibe ilona li-transform inkosi yomsimbusise bazalwane uma singabantwana bakaNkulunkulu haleluya ngaso sonke isikhathi siyalwa ngoba sisenyameni inyama vele iyamelana nezinto zikaNkulunkulu even inyama yakho wena uqobo nayo funa sidile nayo nje inyama yakho udile nayo uyazazi nawo izinto leyidrayivela khona inkosi yomsimbusise bazalwane sabe sesikhishwe singaphuma ngampela esikhishwe khona singabuyeli entweni esikhishwe kuzona uthele uNkulunkulu bekhuluma ngoJeremiya uthele awuthele laba-Israyeli ukuthi okhishiwe noma ophunyulile enkembeni akenze njani akabaleke engabesaba ngoba kukhona izinto ezilandelayo uma uhamba endleleni inkosi yomsimbusise yabo ukubuzwa abantu bebefakazi athi umuntu nganginenkani nganginjeya inkosi yomsimbusise izinto asuke sizakale kuzona inkosi yomsimbusise kodwa along the way uthole engathithele kukhona ukubuyela kancane kancane izinto njengalaleyo haleluya and usathana akeve esibhaxa noma akeve isilima ngoba indlela asebenza ngayo uwenza nawe ube ne-excuse ekwenzayo uyivune wena kithi haleluya ngimpendule
mayi ukuthi ubani othebula. Haleluya. Lapho wadila naye, edila naye uqobo lakho namhlanje. Wena right. Haleluya. Haleluya. Now fighter. Uthi ungiphoxile inkosi okusibuze. Kodwa masinabantwana bakaNkulunkulu. Haleluya. We have sihlakaniphe njani njengezinyoka. Amen. Sibe mnene njengamajuba inkosi okusimbusise. Haleluya. Ukuze lendlela ngoba sizohambeni ziningi izinto ezivelayo ohambeni bazalwane. Amen. Yabo, that's why phela uIsrael wakudala uthathe 40 years ukuthi ufinyelele nawo ufolele uye khona. Amen. Tshwana la hamba babengahamba only 2 weeks. Haleluya. Kodwa uNkulunkulu wabahambisa ngendlela ejikelezayo ukuze bakwazi ukufunda izimiso zikaNkulunkulu. Yabo ngithi mina umzalwane bazalwane. Haleluya. Into uNkulunkulu abehlisela yona ungoba ewethembile futhi wena bheka uNkulunkulu mawehlelwe ileso simo wehlelwe isona. Ngoba uNkulunkulu bazalwane ukuthembeni kwakhe ngolunye usuku uzokubeka kube wena uzogqilisa abanye ngalezi zimo inkosi omsimbusisi. Haleluya. Uzofundisa abantu akhanjwa-ke kanjena endlini kaNkulunkulu inkosi omsimbusisi. Ikholwa anishane ayizona nje kanaleyo. Haleluya. Ikholwa dlele ephaketheni. Haleluya. Haleluya. Angithi ngenza ama example lapho bazalwane inkosi omsimbusisi. Ikholwa linothando. Ayikho indawo efanele njengasenkonzweni. Enkonzweni indawo kufanele ukhululeke khona uma ungena. Inkosi omsimbusisi. Ngoba phela indodana yathi mesikhulula sabe njani? Saba ngabakhululeke impela. Amen. Haleluya. Umuntu ongakholwa noma ongamazi uJesu bekufanele athole enye picture uma engena endlini yokukhonza inkosi omsimbusisi. Haleluya. Singasho ukuthi ibani ngokwenza inkosi omsimbusisi. Ngikhumbula ibenda laseJerusalem lokuqala mawufunda the book of Acts chapter 2. Babehlanganyela ezintweni zonke emfundisweni zabapostoli. Haleluya. Bemunye ivili ehlafuleliswa ithele babanda abasindiswayo inkosi omsimbusisi. Ivili lasekusheleni. Haleluya. Inhlaba yabo abantu bazoyidayisa bathathe ingxenye ethize bayonikela ngayo. Into ayisengqondweni yabo kwawukuthi angakhona ohlweni inkosi omsimbusisi. Mina ngiyethanda babshezi ukuthi ngizogqama sithi abaningi lo babshezi. Angezi. Ube umshumela omele ngabe ngithi isikhona. And then I can't push it. Till a we competition. Which I'm better than. You see? The comparison degree I'm better than. Yes, yeah. The greater I know about men. And next week to maintain standard. Hallelujah. Lobayana. Of course, I go in about that Mashwabana no and that is shovel. I go in that side now. You see, he goes on some Muslims. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Come on, come down, come in, because some see, when what putting us as a cheese, Jesus not where it goes from Muslim. Because singabafuwe tunokuthi ke wethu senakekhelana mawubona kathi umzalwane uhambe ngidile akukho lo wasendlini. Haleluya. Mhlawumbe lo omncane onakhe ukhele no 2 kg we rice ayopheka inkosi omsimbusisi ngale uchoza phele inkosi omsimbusisi bese sikawo wesibambe moyeni into inkosi omsimbusisi ngoba ngelakhonze uThixo. Haleluya. Ulambile ungafastile noma ufastile usuba nokuthi ufastile inkosi omsimbusisi. Amen. Bazalwane ngithi kudala sigqoke umuntu omusha wabonke inkosi omsimbusisi. Umuntu omdala bazalwane akevengishana. Angabona abantu abangasindisiwe bayaphana abantu inkosi omsimbusisi. Kodwa thina bese ngamakholwa bazalwane fast uqobeni nomoya inkosi omsimbusisi.
usiza ngisho ukhona ngisho uma uthi ukhona ngoba bazalwane into mesikhuluma ngazo uNkulunkulu usifundisela ukuthene siyenze inkosi yomsebenzi yabona nje yathanda ukuqoqa ingubo engasetshenziswa bazalwane haleluya hayi bonke bezophiwa abantu sifuna ukukhuphula isikhwama sebandla sisidayise inkosi yomsebenzi uyosiza nathi emnikelweni ibusteke inkosi yomsebenzi bazalwane thina esingabokhaya uyayibona into enhle haleluya mawunikela awukhiphi lokhu haleluya ngithanda yakhumbula ithethe umnikele amaLevi kwathiwa nabanganikeli ngesilwane esiqhugana ngithi ngoba uNkulunkulu engeke babusise noma mhlawumbe esingenaso noma mhlawumbe ukuphondo obuza kukhabe no-Abel kwenzeka ntoni ithi iBhayibheli haleluya u-Abel wathatha lezi kuphela haleluya wawunikela ngazo kuNkulunkulu uNkulunkulu wambusiza lona awemlime etshana ama-fruits haleluya yena haleluya webheka lo obusikhoshi nje eyonikeza uNkulunkulu la ungathi ikhozo la yiyona hayi bazalwane uNkulunkulu akhona kulahlela khona inkosi yokusimbusisa kodwa kuyila akuletha khona izinto ezivela ukushina kuze naye asinikeze the best inkosi yokusimbusisa ibi noma kuthiwa ngeshumayeli akushumayeli the best as much as I can inkosi yokusimbusisa engikwenzayo ngikwenzela uNkulunkulu angikwenze udlulele kathi ngiyafela inkosi yokusimbusisa haleluya noma ngikhuluma angi-excellent ngenza ngoba nibazalwane abafisa ukuphuma nje abasakwazi ukuphuma bathi abanye mase ngisinde lo mbhede ngabona into engayiphuma mase ngisinde lo mbhede ngihamba ngitshela umhlaba wonke ngoNkulunkulu what about us esiphila 100% bazalwane sifuna ukutamasa kakhulu asenzeni intando kaNkulunkulu haleluya as the light of the world haleluya akukhomseni uNkulunkulu uyaphila nathina aphile inkosi yomsebenzi singafani neswe haleluya sikhishiwe esweni haleluya sikhanye singabantwana bokukhanya futhi sizinto zokukhanya inkosi yomsebenzi sibona ukuthi imfundiso zisakhe inkosi yomsebenzi mhlawumbe umoya ingcwele bazalwane ngiyayithanda le bhesi abazalwane abakhuluma kakhulu ungathiwa ngicasukile andingashonile-ke because ukushona kwela bazalwane azi ngoba ucasukile noma ulale ukuleso simo nasebusuku izinto ziza kuwena ezikuleso simo angibizwe bazalwane balilala abathi abamhlophe bethene ingane masizolala kufanele uyifundele ke ntoni izitori abangakholwa abakholwa ezileli iBhayibheli ngoba into ezongringa emqondweni wayo even amaphupho ayo azoba aligned kule eyifundiwe inkosi yomsebenzi nawo mhlawumbe mawulalela dulo uzosebusuku uzosibona iziphi inkosi yomsebenzi haleluya haleluya ngengabona ukuthi ngiya-attack-a nesibuya lathi sikhona ngengichaza izinto eziningi sengilele ebusuku ngibona ngixabana nabanye ababazalwane engixabana nabo engibona impela kushubile ngabothi imoya le engilandelayo yathi siyikhipha lapha yani ifuna ungidrayivela yabo inkosi yomsebenzi lento esho uApostle Paul uthi umthotha wesono ungithumbela-ke esonweni inkosi yomsebenzi kadebeli yayelanga kwanathanda namanga mina angiyoxabana namuntu ngegama likaJesu Kristu seNazaretha I'm a new creation umntwana kaNkulunkulu nginothando njengoba ngiyithanda mina ithi bebe ngithanda umakhelwane wakho inkosi yomsebenzi haleluya ngoba singahamba ngalo phesi nangalo ndlela bazalwane sithandaneni inkosi yomsebenzi ibandla likaNkulunkulu belingafinyelela emvuselelweni emangalisayo angipapa bazalwane singabafana nodadewethu nasingabafana nodadewethu haleluya into engenziwa babshezi angiyithanda njengento engenziwa babuneni angibabuneni ngasheshe ngimxolele ngomhlawumbe sima ngokwegazi ngezonto njengalaleyo ngithe ngiyam-understand
Usathane bazana ubusa zonke lezi afuni siye embusweni kaNkulunkulu. Ufuna sinake lezinto ezincane. Amen. Ezoqeda nomvuselele nekube enkonzweni. Ingakhona i-breakthrough. Inkonzo yomsindisi. Uthanda i-attention. Ngoba sesifocus esitheni asafocusile kuNkulunkulu. Khona izinto esiziluzayo. Le fanele ngabe sikhona ngefinyelele ngesikhathi noma ngephesi uNkulunkulu asibekele yona. Ngoba sobe sinaka zonke izinto endleleni. Thina sibizelwe ubizo oluphezulu. Hallelujah. Olumangalisayo because omsindisi. Ingakho phela kumpostoli. Alikhonko kwakuyinzuzo kimi ngashaya indiva ngenxa yokukhulu bokumazi ngabo masiwaziyela khona izinto overlookayo inkosi yomsindisi yabo ngemanga labantu bathi angikasumi haleluya but akuyona engayitshala ekhanda inkosi yomsindisi into ayokuyidayijesta umuntu bekhuluma nomi kanjani inkosi yomsindisi bese ngibe nendlela ukuyihandlisha mina inkosi yomsindisi ngemuva kule ngithi ukhulume wathini mina ngiyazi awuphinde kodwa nje nginayindlela yokudila nesituation hallelujah inkosi yomsindisi actually bazalwane akudazi if you are a new creation asilahleri wadala avele okusha akubonakala izinto ezintsha akubonakala izinto eziveza uJesu akubonakala izinto eziveza uNkulunkulu ebadleni kaNkulunkulu ithi iBhayibheli noma dlana ngiyathanda ngoba siyayazi lo bese kusho ukuthini umqintana Singisane ngendlela enkulayo. Haleluya. Singamgulali. Bathi ngesibisiqo bethu. Amahlazo bethu. Asinisane ngothanda hayi emzalwane. Ngathi aphambukela la. Inkosi usibusile. Ukuyana lisho ukuthini bazalwane? Manakabi in my absence khuleka ngami into bekuyikhuluma mengikhona ngimese ngiqhamile ubrada obuthaya umhakayo kangalena usathana baba uNkulunkulu kubona konke lokhu ibandla lenzayo sidile isiprocess kaNkulunkulu bazalwane uNkulunkulu ubhizi uqala ibandla lakhe thina haleluya haleluya inkosi yomsindisi siyaqala ngibazalwane sisibimbi ngale mfundiso inkosi yomsindisi uthi asinabuyile sakhe izinto esizibhekisiwe yabo mekuna abantwana bakaIsrael ababezuke ezihlanu lokhu kukuzuke ezihlanu angithi yakhumbula babemsola uMose wayemsola uNkulunkulu haleluya athi uMose eyokhuluma noNkulunkulu uyabuya sebemisa isithole sani segolide sebekhuleka kusona abo instead bayaqhubeka baye eKhanani sekudilwa nalesimo setholele egolide manje noNkulunkulu siyababuka-ke manje iyadilaya iprocess haleluya amen endleleni kuvuka indlala engabe bayakhuleka uNkulunkulu inkosi yomsindisi bathi ngibone eGibhithe sasidla kamnandi babekhalelani pho uNkulunkulu babedla kamnandi eGibhithe umuntu ngaze udinga ungabazi uthele kuyinjukulo inkosi yomsindisi ufika ekhalela uNkulunkulu nasemsizini kaphila khompele uNkulunkulu sayibhathele uNkulunkulu nasikho umoya wobuKristu ithi iBhayibheli wazinikela kwaze kwaba sekufika isiphambano eshayelwa thina wafana nevu phambi kwabafundi inkosi yomsindisi eyethi impilo bazalwane uthe ubabuzile bekhuluma la
kodwa nisisempini embi ngoba ayibonakali bese kuyona. Hallelujah. Because kodwa thina njengabazalwane kufanele umuntu lesimkhulekana bengabo behlele emkhulekweni sithome zonke izikhali zikamoya. Akukho okungamelana nathi, akukho okunamandla okuchitha ibandla likaNkulunkulu. Thina owethu asinikele iminikelo yethu edwaleni esikwenzayo sikwenzela uKristu, uKristu yidwala lensindiso yethu. Inkosi yomsibuze. Hallelujah. Umbonile amandla uNkulunkulu noma uNkulunkulu uzambula bakhe Gideon enikele edwaleni. Lithele kwathi esayihlalela uGideon ecabanga ukubahlasela abantu bakaMidiyani lapha esigodini. uNkulunkulu wathi insizwa kuthiwa ememe kakhulu mema zonke izindlu zakwa-Israyeli o-Efrayimi ukuthi bawuhlasele uMidiyani. Inkosi yomsibuze. Kodwa uNkulunkulu wakhuluma kuyena wathi haleluya, la akenze lento azoyisho kuyena. Yes bazalwane, akenze lento uGideon uNkulunkulu azoyisho kuyena. Linebanga wala lethu uNkulunkulu uzothini. uNkulunkulu wathini? Wathi akenze njani? Akayiphungule lento. Inkosi yomsibuze. Lithi iBhayibheli babe u-22,000 yatrainwa basebawu 8,000. Waphinde uNkulunkulu wayitraina. Inkosi yomsibuze. Uthe ehlaseleni kwakhe before uthe nakathathe uphura behlile naye ntambama baye lapha ekhempini kwaMidiyani. Bebefika lapha ekhempini kwaMidiyani kuthiwa indoda thizeni yayixoxa ilanda iphupho layixoxela enye. Inkosi yomsibuze. Mayixoxela uphura usiya-interpreta indoda enye ayixoxelwa isiya-interpreta leli phupho ukuthi sizohlasela sinqotshwe. Bebephinda emuva oGideon baphinde emuva sebe ne-confidence. Inkosi yomsibuze. Bazalwane, uma sihleli uNkulunkulu izitha zethu izona ezodisclose i-information esonqoba ngaso isitha sethu. Our success is esandleni sesitha. Inkosi yomsibuze. Awukwethu ukuhlala uNkulunkulu sidlelele iklamu lamaGibhithe, sidlelele iklamu lamaMidiyani ngoba amaMidiyani awafuni ukuba singene eKhanani. Bazalwane, inkosi yomsibuze. eKhanani kumele kubona ukuphila kwethu okungulaphakade. Inkosi yomsibuze. Okay, lezi zinto zonke zodinga thina singwabeni kuqala. Hallelujah. Sibe selfless. Namazi ume selfless ukuthi njani? Akasibeke yena kuqala noma akabeki okwakhe kuqala, ubeka okwabanye. Inkosi yomsibuze. Ibi nomkhuleko menzele wenzela abantu ngoba lithi nje ukutuza nokukhuleka abenzele bani? Bonke abantu ukuze thina sihlale ngokuzwa nokuthi sihlale ngokuthula ezweni. Inkosi yomsibuze. Fanele sikhulekele nesingabazi. Laba abantu abasithutha abafoni sibakhulekele umsebenzi wethu. Bazalwane, kube siyawazi amandla kaNkulunkulu awa-investate thina. Besingaboni baningi kangakanani abangakithi. Besingeke satshiswe izinto ezenzakalayo. Hallelujah. Bese siyithathe serious lento badala siyi-practice. Something engenzeka. Singalibona ushintsho bazalwane. Inkosi yomsibuze. Ukuthi izwi bazalwane beyikhuluma kunanokuthi great ushumayelile but singakuthandi okuyi-content okuzosiza sipractice. Angithi haleluya. Bazalwane, angiyiphakamisi, angisho ngiyazi ngiyisungulana njengalabo bonke balala. Inkosi yomsibuze. Kodwa ukuthi uyagula weyinkathi awuyibeke wena isali ngegama athi angithi uyithandazele ubise igama likaJesu ebezobizwa bakushezi wena. Angithi usipha amandla usibe ngabantwana bakhe, sibe negunya lokukhomanda nezifo nokuyala amadimoni. Inkosi yomsibuze. Even nasekhaya lakho bekhakheza amadimoni umzalwane ukhona awuphume ngegama likaJesu. Hallelujah. Angithi la abakhulule kwezinye inkolo khona izinto abazenzayo thandazela uSawuli bashwaya ngamanzi. Thina igama likaJesu ngaphezulu kwakho konke lokho. Hallelujah. Bathathu yazambela wena ukhuluma noJesu ngegama likaJesu. Then I think ukuthi ugijima bangumsindo. Hallelujah. Ngoba right yakho uthandazela.
Hallelujah. Amen. Sinikezwe amandla okunyathela ofezela okuphuza ukubulala ungasenzi lutho kodwa kubiza ukukholwa kwethu inkosi yomsindisise lehlamba khona mesuzothi ushula nisohamba zitshala ivangeli lokuthula inkosi yomsindisise sikuKristu siJesu inkosi. Hallelujah. Lehlamba khona ngapithani izinto zingaba upside down sibe in order uNkulunkulu ohlelo order. Hallelujah. Ayikho indawo erishi njengasebandleni likaNkulunkulu. Hallelujah. Ayikho indawo enjani bazalwane njengebandla likaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu lama gifts ama spiritual gifts improved kamoya asiphe zona. Hallelujah. Ukuthi upheleliswe ibandla inkosi yomsindisisi but into eshaya ibandla kuyena nama spiritual gifts ngifuna iglory mina ngemva kuthiwe kwenze unene. Ayibonga bizo unene uzobona umehluko. Lento ayisebenzi kanjani bazalwane idinga ebona ukubona ngaso mama basekhona mama abakwazi ukunitha in these days. Oh Nkosi yami. Akuyukhalisi ulithi keep it design. Hallelujah. Kudingeka abantu abanalo umqondo inkosi yomsindisisi abane kingdom mentality. Not hallelujah self wena wedwa egameni lenkosi ethu Jesu Kristu. Amen bazalwane. Hayi bethandazwe mina ngekuqhubeka umthandazo ongekho ngoba bayadlala kusho bazalwane inkonzo izobathuma engekho mina namhlanje kusho bazalwane ubanike kade ephula namhlanje ngekho ake ngilobhe ngamaspo ake ngifike ngamaspo othina nokuqhubeka ngekho mina isho bazalwane izinto sezingabalela ngaze ikhoneni embamba iluvuselele bazalwane fanele ngabe siyasha when it comes to kaNkulunkulu. Hallelujah. Sibe njengoDavid ngajabula lapha bethi kimi basiya endlini kaJehova izinyawo zami zazimemesakeni akho Jerusalema inkosi yomsindisisi yabo umthetho ngabe siyakhumbula nathi sisesangwe musiki mawisende sidodumisa uNkulunkulu. Hayi Hallelujah. Masika bazalwane andesikhetha bazokwenza njalo abengafuni nje keyboard player. Hallelujah. Yasukuhlala abazalwane kwandinkulumo. Akehlanganeni kwandindumisa. Akehlanganeni kwesha uThixo. Akehlanganeni kwenzeka imangaliso. Ikhona indaba engapheli siphatha into enkulu engenasiqala engenasiphetho siphatha into enkulu edinga umhlaba wonke. Asikho splendid bazalwane inkosi yomsindisisi azange lana noba sibehleke nolayini noba siqashukele size ngoba sikhonekthe nezulu ukuzophusha ibhizinisi kaNkulunkulu i-agenda kaNkulunkulu yezulu. Selizwi mahebo 13 masinikele ngesithelo sezindebe. Yes. Shotele nokukhuluma kwethu nokudumisa kwethu ukhona uzobasindisa besidumisa nje sidla sisebhekeni sedlale emgwaqweni sithuthisa umsystem sidumisa uNkulunkulu. Hey, make it look shiny. So you're oh, tell me the
position ubungakwazi ufanele uyiposition kanjani kuna lento abathi introspection yes uyihlole wena haleluya usibone la kufanele ulungise khona usibone la usale khona noNkulunkulu ulungi hayi bazalwane mawuthi ubeleke umthandazweni ayikho into zokusiza ukuthi uqinise uthandaze haleluya umfune eseseduze umbize hayi bazalwane esenokuchoza ngoba khona izinto bazalwane lokudinga khona haleluya ngoba ingasavumi insuku belithuba asisebenzise ngendlela ebiyo yona sifunela uNkulunkulu bazalwane thina sibizela ufuna uNkulunkulu uphila umbuso wakhe lokhu siyafayithela siyakulwela inyama ayifuni lokho bazalwane ngoba inyama ethina uwedwa kuhlele kabili unomuntu wabona umuntu wenyama inkosi yomsebenzi labantu bebodwa bayaxabana kuwena haleluya ngizoza ngikhathele angithandazi namhlanje ngikhathele inyama isingqobile angithi bazalwane haleluya 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 mhlawumbe masibuze umthandane ngamunye uthandaza kangaka ngosuku angibuzi singengenza isibonelo ngoba khona unekweliso ongazange asho uNkulunkulu baba haleluya balithanda silesikhulumana sikhuluma noNkulunkulu nala sisi-expressa khona uNkulunkulu afuna asikwenze empilweni zethu bazalwane asikusilalela umuntu omdala ka-old nature inkosi yomsifusise kodwa asibe ngabamoya sivukele umoya sivuleni amandla spiritual eye sibone izinto engeke zibone abanye abantu ngesiyibone thina uma sizohlala sibe kude noNkulunkulu asibe seduze noNkulunkulu umuntu uyabalala kula maboyise asolule mangibe seduze nawe yethu lokho njengalale mangibe seduze nawe uNkulunkulu kuze ngisimnandi bakho ngathola abanye abazalwane bakho sasebekuthini akusekho umnandi abanye bazabafazi hey sisanokusindisa umnandi yini kahle umnandi phendula la uwekho uthi umbuzo uPaul ngicabanga amaGalatia 6 chapter 6 verse number 1 oh maGalatia ngaqondile niqale kahle moyeni kodwa manje senisenyameni inkosi yomsifusisi and inyama isele sibe ne-distance noNkulunkulu kuba nekhona igap inkosi yomsifusisi haleluya haleluya la khona izinto eziningi haleluya siyileshise haleluya izinto ezifuna ukuthumela sentabeni uMatthew chapter 5 babusisiwe uverse number 8 babusisiwe abanenhliziyo ehlanzekileyo bayobona uNkulunkulu babusisiwe abanesihawu ngokuba bayofawukela babusisiwe bampofu bomele uNkulunkulu ngokuba bayonjani bawusuthiswa uNkulunkulu inkosi yomsifusisi sathi ngaba abampofu emoyeni abazolambela izinto zezulu than anything esingalambela Amen.
ebhidlizwayo. Hallelujah. Lento ithi kunezinto ezibhidliziwe. Angikwazi ukuyi-rebuild again. I cannot rebuild what has been destroyed. Bakhona bazalwane. Ngamanye amagama into esibhidiziwe ifana nento esitshaliwe. Akabonga uJesu. Mangabe into isitshaliwe iyafa emhlabathini. Bese kuvela into entsha. Hallelujah. Namhlanje ekseni ngiyathandaza. Ngithandazela izinto ezintsha. Akabonga uJesu. Hallelujah. Ake kuthi mangabe kubhidizwa i-anger ibuye isibuya nothando. Akabonga uJesu. Akwazi ukubhidizwa i-anger uthi noma usumzalwane silokhu sidila ne-anger yakho. Hallelujah. Umongo lasisize bazalwane egameni likaJesu. Sengiyathandaza phakamisa isandla sakho ngenhliziyo. La uhluleka khona uNkulunkulu akulekelele. Ngoba sikhonza uNkulunkulu olekelela naye. Akabonga uJesu. Baba siyabonga egameni likaJesu. uNkulunkulu ongcwele ukhulume kahle emini uNkulunkulu ongcwele. Baba wethu ongcwele ukuthi uyasibhidliza. Baba wethu ongcwele iqaba uyabhidliza uNkulunkulu ongcwele. Ama-altare o-Ashera uyabhidliza ngongcwele. Ama-altare obhali uNkulunkulu ongcwele hamba nathi. uNkulunkulu ongcwele yakha nathi. Baba wethu ongcwele kulesi sisekelo uNkulunkulu ongcwele ungathi sisibhidlizile. Baba bese sibuya langelinye ilanga sesiyakwakha. Baba wethu ongcwele siyabhidliza uNkulunkulu ongcwele. Wonke ama-anger issues uNkulunkulu ongcwele right now uNkulunkulu ongcwele. Wonke ama-issues uNkulunkulu ongcwele. Amagubu uNkulunkulu ongcwele. Ama-issues ongathetheleli uNkulunkulu ongcwele siyabhidliza. Siyabhidliza ngegama likaJesu. uNkulunkulu ongcwele hamba nathi kule journey. uNkulunkulu ongcwele ngoba wena uNkulunkulu omuhle. Baba wethu ongcwele uhamba nomuntu. Baba wethu ongcwele ulungisise endleleni. Silungisise ke uNkulunkulu ongcwele egameni likaJesu Kristu ophilayo nomqothileyo. Hallelujah. Egameni likaJesu ngiyathanda ukubingelela lesi sikhathi.